tak irap setan, irap sapo po, tayo maram tan po kropo ka sa kami. Cara tuh tuan. Oke, ntar na. Punta, lama na ito. Tuan. Tuh, piyan tat. Oke, tuan. Aku sero cepon kula. Sebulan kak tuan nama tak kerja kak tuan. Nyari apa kak tuan? Mortat. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa empiannya sahadat? Cepon sampean kak tuan. Mortat kula kak tuan. Maksud aku ulah nih katat. Oh, emor. Ki mortat. Alhamdulillah ya Allah. Sampean kak tuan lah bodoh boy. Tak kerja. Wah, empian pasti kan ken taon ning ka kula. Empian ni ka entar kamah. Punten kak tuan. Tak man kaman lah. Kene pakon kiai. Jar kelenjar keluar nyari angin. Mana tak bosan dulu. Oh, saya mana beda nih kak. Tuh ada paki lengkian pi kopian sareng kula. Ampun kak tuan. Kelangkung. Toko repot ini. Alah, mana bingan nih kata repot tak. Serepot nih ke mana biar bengebelanci telat. Nih kada di kiamat nih kayaknya tat. Lalu bodoh. Gila, tore. Ampun kelangkung kak tuan. Mumpun dah, tore. Masuk. Ki, kelangkung kak tuan. Tore, tat. Paling ki kan tat. Oke kak tuan, kelangkung. Katina apa tat? Pernah nugas kanto. Alhamdulillah kak tuan, tak rangkorang kak tuan. Paling pernah. Nki sambil seharian tat. Pola mek beda ustad secek becek sarang santri saja raja kasah. Yuk sampean kak tuan. Benih baja nangkin kak tuan. Engki tat. Terus ketina apa? Masalah nak kana nikah. Napa beda se nakal para santri kasah, napa beda se mokong, napa beda se pelenger dan nikah kasah tat. Ki alhamdulillah menabi keluhan nikah sobung kak tuan. Ki jalan nak kana tangki kak tuan. Dah beda boy. Se pelenger nikah, se mokong nikah beda kak tuan. Ki kan se keheranku lah nikah kak tuan. Menabi jam istirahat, kenceng beda wali santri kak tuan ke madrasah. Apa tat ngongkei kita? Atau raki aku lah menabi beda ngongkei nikah tat? Punten kak tuan. Kan kami lagi. Kam aja pon. Koncengan kak tuan. Ki katina apa tangki kak tuan? Cik ringan nyari ilmu nih kak tuan. Sebuah kewajiban. Mi pakin eborop koncengan nih tangki kak tuan. Napa sobung boleh kan tina kak tuan ni compon. Nih aku tak cepon sampian tat. Menabi cepon emak lain boleh tat. Ku tak mana bilang tat. Betul berkata ketompu. Semakin lain tat. Macem-macem. Beda sopluk. Beda pogem. Beda pendeng. Kidetin ka sa tat, mama tergiur tat, dek nikah. Sampai kak tuan udah kak tuan. Oke, terus proses belajar mengajar santri dek nikah katina apa nak kanak. Ki alhamdulillah kak tuan. Santri kisah cepat nangkep menabi ke pelajaran kak tuan. Ki cuman nikah, sering yami lagi bulan goncengan nikah. Nomor 2 kak tuan. Menabi masuk sekolah nikah. Santri nikah kenceng telat kak tuan. Le, nikah sarang empian tak coba tanya aki, kanak-kanak tung situ ngakasah. Astari kak tuan. Astari papolong setelah jebitan kula sebagian setelat nikah. Nah, napa jawabannya cepon? Kompak saja kak tuan. Alah jangan. Ki kula langsung tanya kak tuan ke santri nikah. Sampean setuju kena alah jangan sampai telat asa sekolah. Napa tak kirim biring sepon ah. Dak nikah kula kak tuan. Ki jo pernah santri nikah, dak nikah kak tuan. Cek ringan kula pakon nguncu kaki lah jangan sareng ring sepo tat. Pada nikah kak tuan. Ki kula langsung buih kak tuan.
tidak keluar kata-kata sedikit pun. Cek lareng sepuh cek manca ki kak tuan. Ki sa eston na main lajengan ni kaku kalero tangki. Si kalero ni ka amen lajengan taon ning ka beja. Ki sa eston kula pada lebur lajengan. Aduh, kelero dia. Ken kula oning beja tat. Manabi amen lajengan para mahari pagasa. Lajengan bi kula sabat tat kelu tat. Ongke ta ongken kula pleman. Mungkin mun kati sampean ni kesahay kak tuan, mun wali murid nggak sampean kak tuan, nggak kabekto. Di mabekto bejana nyari ilmu asa sekolah, di mabekto na in mainan ika. Engking kinan. Aduh, kalau pai tadi tak pataber kopi na. Tikal tak napa situng kedua tat raji berpan keluar. Oh, sobong buk tuan kak tuan. Engki nyeratat. Kenapa senyeratat kak tuan? Ni kata air kopi tat. Oh, nyara. Ki aku nggak tuan tereh. Kata. Alo. Iya tedung. Ari jaga kake. Pagana boy. Yung munda yung lugi preksa. Cora pen malam kopeng e papeleng-pengan sola jeng natatangkere kana. Wala jaga biya kita ipong kilak kuria. Luki nya dia pereng kata apa ya? Mi pada ngidi ngaki tang lajengan mula detik. Ke be 6 meter loh. Mi nyabek dia. Cek ring angin malam cek santan. Are mo din ang pusare. Tako ikaloy ring ngare. Kanya rin si gantang pereng mo sa tire. Kabe 6 meter sekali. Makala sa din jadat kapi mi curu kopeng. Cora pote agree na ka na. Kak second doa. Coran re. Sepet bare. Tak lah jangan nong pura tepat deh. Keng karo lah jangan paapan mo ngandi ya. Kak say kaan ada bunton. Tok sete corak beni. Lu pula hari saya kocak lah jangan putul saya kuah. Dia siapa si Andi hari ya? Dia dem belajar tu ya. Ni pasti tahu penyabut. Oi! Bersandi je, Reng! Kaki yar! Tinanun mo yar. Manglo pada benoreng. Dati kaki man, tak sanggup siapa jangan ko. Iya yar, nong kaki deh ya. Ay tang la jangan dia. Berempat kor na tanang kaki man. Ita tahu yar, cita yokor bingko. Yan je pelancek lanceng tanang. Oh, tetin ko bi kaki kebalik lanceng tanang yar. Ide ram man, cekin lah kering aja ke beden na. Cek saking kotak nyari lah jangan ria.
Patengah geng kibe boleh lah jangan biga kereman. Pian di pikiran coba yang anji ya kaki yar. Ide remah. Cerengnya lah jangan biar geng le takul lah. Penida iya yar. Engkau reken nemo. Biko apa beli kau orang sandi. Pendi pah kala Dua peman man. Sengko sang geng tak tahu ke betul ke kaki ya. Kaki pas tak lembeda ambun man saya laku ngak ria. Siang kau sebagai bajing kelas kakap insap leman setia. Bah. Apa kaki bindi pikiran dia kan kok yar. Coreng kau tak terbukti ngico mungkin. Kok ku tak alam mo nak yar. Pingko apa beli ya. Wis man, to sanya banyak alasan kaki man. Oh, ya mong dari tak lebur kaki ri yar. Yar Iya man, dah sambi. Kepo kaki kemaruk mun kalajengan. Loh, apa ki bingung cak de yar? Yar Yang tenggang pola bay. Kalau deki perpandap jelek. Ambo! Duh, gila buah pereng, kare tegang. Bada apa ya? Enggak tak ada apa-apa kak tuan. Tak ada apa-apa darem macam orang kiuru patang saling cocok. Enggak tak apa-apa. Marga apa ya? Marga bala. Marga neria. Hah? Segapok pak marga neria. Marah, lapok pak. Sama-sama salah kok. Labok pak mayu tukar benpo mayu. Maju. Dia tiada seentos setapane Suratoka. Tapane tangtang sekali. Setetangken ko tuh akor na. Maka kejeru ko tuh saling ngukor. Saling menutupi kekurangan sekandar ya. Dengan cara asokor. Sekarang markenela aja kan kibu lepatang tapor. Lu taruh karo anungku. Ada ku tak pereng so tulubong. Kebay peran. Lalu patang cocok aja. Beri buja kakan kedua. Yelah ya wis yar ya. Kok mulai sa pora sebanyak kaki. Goodbye. Terus dah matang lah jangan reman. Pola tak ngiding can kak tuan kayak gitu. Beri buja bah kakak ngiding. Kok mulai yar? Wah kakak ada remu muni ngari. Cia lancur tak akare.